sa paghimbing, kinagisnan ko'y di ko na mawari. Banta ng panganib sa aking paligid, takot ay di maikubli. Sa gitna ng pandemya, wala ng pag-asa. Di alam kung saan pupunta. Dalangin ko'y matapos na't magbalik ang dating sigla. Ayaw na ba o sa damdamin magpapadala? Ilalaban pa ba? Isip ay napapagod na. Balang araw, ito ay lilipas din. Ang himig ko'y awitin, at sa gabi, sa aking pag-ibig, ang tala ay magniningning. Muli mang subukin, tadhana man ay mag-iba. Itatag ang damdamin at ito ay lilipas din. Inulat na aking Nindot og tukma rum panahona ang kanta ang inyong nadunggan lilipas din gikan sa original nga kanta sa B Drive Sessions PH. Kauban sila Zaza as lead vocalist, Justin Del Rosario as bassist, Cons Alhas as percussionist, Herlene Habiniao as pianist o Kim John Alamilio sa guitar. Bandang nga gikan sa Bukidnon. Karong hapon atong makauban B Drive Sessions PH. Maayong hapon kaninyo. B Drive Hi po. Sessions PH. Yes, maayong hapon, and to all the listeners pod and viewers of Bisaya Youth. At tsada kayo, nindot kayo ang lilipas din, no? And it's good to really see you and finally you played an original. I did not hear that music when we saw each other in Manolo Fortich, pero tukba sa panahon. Unsa sad ang nahimo ninyong inspirasyon aning kantaha? Well, during the pandemic manggod kay mao to nga time wala gi kanang walay gigs, and so we have to resort to another venture, and yeah, we anang nagkuan mi agree mi am himo tag kanta, and then we ended up kana bitong inspiring ourselves, and also we strongly believe manggod sa to ang government, the leadership of our president, and kana mo everything will soon pass, mana lilipas din, marang ana lagi siya ba. So whatever the pandemic will soon pass. I like your microphone. I still remember that microphone, no? Yun sa pagsugod sa inyong banda nga B Drive Sessions PH. Yes, Secretary, lately nami acoustic band before, and we try to expand the group kanang para malahi na pud ang experience sa band. And then pag uli ni before pag uli dayon ni Cons from Manila, kanang amo din siyang push o amo gi pursue gyud na ipadayon nga mag full band ni. And then yun, actually we just celebrated our first anniversary last week. Yes, and then yun. Thank you, Kim.
karong panahon sa pandemya, unsa sad ang epekto ani sa inyong banda? Actually po, Secretary, before pandemic, nanay naka-line up ng mga schedule namo. But suddenly, kanang niabot ng pandemic, wa mi naka-prepare, na-cancel lang among mga events nga nabook sa mo. So, mo to siya, struggle kay ni financially. Oo. Yeah. Okay, ang importante siguro buhi tantanan, nawa tay sakit. Okay. Dagan kay apektado gyud, dagan mga banda, dagan mga dili lang banda, dagan kay mga tawo nga nawad ag racket karon mga panahon na tungod lagi aning pandemic, pero we will heal as one ingon nila, no? Pareho sa gingon ninyo sa inyong original na komposisyon, balang araw ito ay lilipas din. Looking forward sa atong mga taga-sunod, unsa sad ang among atngan gikan sa inyong banda. Yes, since nasugdan na namo himo og originals. Actually, dugay nagi himo na originals, pero wala kayo ma-pursue ba kay ma-divert into another one. But this we can expect sige, sooner mag-release na sa taog another original, and yeah, continue na hinahinay nagbalik ang ato ang mga events, and then we'll see you in aning mga events na ma-invite me. Also, Sek Andanar basig na kay events. Na imo abutay sa Oh, first week of December na magkita ta pohon. Yes. Pero I like the way that you do your yung inyong mga kuan ba. So tawagan na second voice, 'di ba? You do your melodies, si Cons, and I've heard him also do second voice. Apil pod si Kim, and of course si Zaza ang inyong lead vocalist. So tanan ba sa inyo gakanta? So when you are together, do you have a better second, third, or fourth voice, or kamon tulo lang gud ang kanta? for now kami lang tulo, but we can challenge these two people beside me. Actually makasing gyapon ni sila Sek, pero napa sila sa ilahang kuan, ulaw-ulaw state. Sa banyo pa, sa CR ang kanta. Pero playing is good, pero the singing is ulaw-ulaw. Okay, you will overcome one day. Imbitahan ninyo inyong mga listeners o viewers sa inyong Facebook page Yes, o gubat pang Justin, social take it media away. accounts. Mga viewers and listeners sa Bisaya Gyud, na you may like our Facebook page and YouTube channel, Instagram, just search B-Drive Sessions PH. Thank you so much. Hopefully, I see you on the second week of December. Yes, Now we can have another. we will be we will bring everybody in the Oh, band. good. Oh, that's better then. Para full band, no? And Hinauton ta then- na dili na muulan during that time, so we can have the band. We will learn your songs. Sige, I'll give you a list. Or some Sige. or pwede pod ka ng mga Taylor Swift na kanta para sa anak nako. Sige. Sige. Daghang salamat. B-Drive Thank you, Sessions Secretary. Thank you. Thank you kayo sa pag-ambit ninyo sa inyong original na komposisyon. Mabuhay mo.